Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Confederation of Ribhoy People kalapan pau yung kajing skokya kabajur halor kajing penmi ka Meghalaya Industrial Development Corporation tang kaway ka tender kabakot palat prak lor tingka ha umyam MIDC kabapenlong yi kibabun ki kontraktor kibarit barya bakinam yo bantrey ya kateka kam u president ka kop uba bandari rentat hiang haba keren kilat pathai khubor hanong po mentaka janbit ulaong bakum ki samla ka ribhoy ki dap daga jing sngokya ka bajur halor ka jingle jong ka MIDC ka bathmu ban penreus pa tangi ki kattu katne ki he saipan ulaong ru hagani ka kam ki don shibon ki benta baki kontraktor jong ka than ki la ban trei badawa baka sarkar ka de ban phia ye ka tender ka ba prak lor tam ban alat ban aila lem ki kontraktor ki barit barya jong kathan bakin yo ban trey ka kam namar kumba kalong menta ki kontraktor class 3 ki syukut tang ha jing pentemai ki kot kisla klem kam klem jam uba renta tiang ula ongru bala da jia baka sarkar kam snap ye ka jing dawa jong ka seng bat kam tam e lada ye ka kam an ai ki company barjela ka seng kanam aila satya bakin pentrei ye ka kam Dongi naga Confederation of Ribhoy People nukong ang isno kya banyayar gujero ek sarkar ba kaunra ek ne project apo nyam o MIDC keteng jong project kade ke upgradation of Umnyam Industrial Estate Ribhoy District Meghalaya te kay bang isno kya halor bede kene project habadan kino ki project lene ki kam ki bonra ra sarkar ni kum ki lokal lene ki kontraktor lokal ni dan kam banyo e ka kam ni dan kam banyo bantre ki kam ki ba sibun ki kam ki bang dan kam bantre na mar ngi ki bro ki ba inja na kini kam berit barya re ke bang so si banong ba haba kiwan kini ki project andre kabasosi kalong kim pia ki kila kelum lut bar ki kam hagawe ke project bantu gao hadu prakuror ki belum ni project ban khatang gawe ke tendar te ya kane ke tendar nyo bitang we bureu karba kane ke tendar menta kala khod apo MIDC akhod MIDC te kala last date bagan kut bantap ke tendar ko de ar sauterik nai bakhatwe ar hajar ar fly tenre ga ke bang so benong ngi kumgi samla na ribhoy ki bang jutre ye ki kam kontrak ande habingi ke jingle jong sarkar kalong ba lalong kumba penim tang ki high level ngi kiret kira ngiladu kam ngiladu ke jakpo ande kumbalong menta ni bakane ke sarkar ka la ISU IT be ki kam se ki hespa namar bele hangne ngabanong ba hakane ka project ka ba prakrur ka bala ban phia ma hangne ki don sibun tili ki kam kumgani ka approach road bala ban phia la jong construction of side drain bala ban phia la jong construction of canteen including sanitary work and electrical work kini bala ban phia la jong construction of guest house including sanitary work and electrical work. Tenangta construction of solar street light. Kini street light dibala banle laga jong. Nangta kani ka drilling of deep tube well for water supply. Kini beti pung rala banle laga jong. Are ka penlengo engi abangi one page ka tendar po MIDC bara kini ki kam berit bereala kentoblut hajo ban pelong ka prakrol kemud ki hapthap tang ki bahaspa hapthap tang ki lese rashayo ba yo ki wan ki company banabar banon tre ka kam tingi ki khna lokal along tanginong pikai tagai ki bang so banong ngakentu ya sarkar ba soba ban ailap lem ya ki lokal kontraktor menta ki berit beria kladu kam ki class 3 kontraktor le menta kim don kam hiru bantre ki register ki renew manausem re ki kam don show teknik ki repair work kam repair don show lawan be teknik ki project ki bah andre ki ini project ki berit don show te mensha ki kontraktor class 3 class tu kontraktor kidang yo ki kam ki basilak arlak kidang yo ki bill ki mahkum belong menta bonsu gini ki kam repair work tegene ke ba ni nagalang ki samla jong dong reboy nakanturu
ya borok ki kontraktor ki badan hariboy baginya teli kawai ban persya ya kene projek baunra daga sarkar lengba ka MIDC kaba haka MIDC lalong chairman ru da home minister berim balarem no te demi babat menru jong chief minister demi babat ya kene ka kam chairman apo MIDC tengim kwa ba kene projek kan yak be ya podam lada jaba kimpya ni nagalang kaseng in budien be lada wan lagi company banabar bantre tengin nomailat hiru bantre kene kam kata kene ke bangang ni nagalang kaseng ni haptres tam ban budien kene kam ban ngin airu da jingtho yo chief minister bodai ban pensangya mardor kene ketandar bodai ban phya kene ke kam bagi kontraktor lokal kene ban yo kene kam bawan hapo umnyam Riboy district te tang kita yang asawna kublai kublai shibot